مطارات ألمانيا تكتظ بالسياح المتوجهين عبر الطيران المباشر إلى المقاصد السياحية المصرية. رحلتين أسبوعيتين من كل من مطارات برلين، فرانكفورت وميونخ إلى الغردقة على متن طائرات إير برلين. Wunderschön. Also wir sind jetzt zum 8. Mal da und es gefällt uns sehr gut. Die Leute sind sehr freundlich. Wir fühlen uns sehr gut aufgehoben. Also das Essen ist sehr lecker. Die Strände sind schön, das Wasser ist wunderschön. Also wir lieben das Land. Und das ist der Grund, warum wir immer im Winter nach Ägypten fahren. Manchmal sogar zweimal im Jahr. ومثيلتها إلى شرم الشيخ بواقع رحلتين أسبوعيتين من مطارات دوسلدورف وميونخ على متن طائرات إير جرمانيا بعد توقف دام أكثر من عام، إذانا بعودة السياحة تدريجيا إلى سابق عهدها. Nee, ist nicht mein erstes Mal, ist mein zweites Mal nach Hurghada und mein 12. Mal insgesamt mit dem Fliegen. Weil wir da gute Erfahrungen gemacht haben, auch mit dem Hotel und so. Und ja, es ist eine schöne Stadt, so man kann da auf jeden Fall seinen Urlaub genießen. Super, ein super Land. Macht immer wieder gerne hin. Das ist das erste Mal. Für ihn das erste Mal? Ich weiß es nicht. Er war schon 3-mal da und deswegen freue ich mich darauf. Sehr schön. Warum Hurghada? Weil es einfach schön ist für die Touristen. Man kann viel machen. Ja, ganz hervorragend. Wir sind jetzt zum 5. oder 6. Mal dort und wir finden das ganz toll. Ja. Warum? Ja, schönes, gutes Wetter. Die Menschen sind sehr freundlich, sehr nett und wir werden bestimmt nicht das letzte Mal da sein. السائحون الألمان هم أكبر تعداد سائحين يزورون مصر خلال العام الجاري، حيث تخطى تعداد السائحين الألمان حتى منتصف العام الحالي ما يربو على 500,000 سائح ألماني، فيما بلغ تعداد السائحين الألمان الوافدين على مصر خلال العام المنصرم ما يربو على 1,000,000 سائح. Tachiamas. Tachiamas, Viva Ägypten. Tag Jemmers. Dachiamas. Okay, ja cool. ويظل تنوع المقصد السياحي المصري وتميزه كمرسى علم والغردقة والآن أيضا شرم الشيخ هو سر تفرد مصر على قائمة أهم الدول الجاذبة للسياحة. مصر تستعد بموسم شتاء قوي للسياحة الألمانية بواقع 101 رحلة أسبوعيا. السياحة المصرية تتعافى وتتصدر المشهد من جديد لتبقى مصر قبلة السائحين من مختلف دول العالم. من داخل مطار تيجل، إيمان البكري، التلفزيون المصري، برلين. مصر تستعد لموسم شتاء قوي للسياحة الألمانية بواقع 101 رحلة أسبوعيا. السياحة المصرية تتعافى وتصدر المشهد من جديد لتبقى مصر قبلة السائحين من مختلف دول العالم. من داخل مطار تيجل، إيمان البكري، النيل للأخبار، برلين.